ragaa fidi waaqadha jettee jirta waaqa akka ta'e ragaanaa kenni dafi ani akka barbaade haa ta'u ani nan fudhadha dafi Ani kanumaa fana bar mana abbaa caalaa seenu jibbu daa'ima malli kiskii. maali ndee daa'imaa dhagaa daa'ima Yesuusin daa'imaan barsiisinaa jedhee dubbateera hin dubbanne kanaafuu dammoo ati na barsiisiga ani hin beeku takkallee nama guddaa barsiisaan jenne Yesuusin amma laali Yesuusin waaqadha jettee natti himtee jirta ani yoo fuudheera itti jedheera ragaa naa fidi nan fudhadhaa jedhe Yesuusin ana waaqadha kan jedhe jafi ani peente amma nan ta'a amma kunoo sakandii amma irratti Ai taragaagashi uff qabraan bu'aa naga atti jira. maaliif umbuuta sodaattee ragaan qabdu yaa galtu ba hin galtu Jesus Yunus. abet Akam suga ora. Kasuga ora. kuan badala Nagara. jirta Nagagala tarabi kamati. Yesuusin Jiru sagaleen ko. waaqa Yesuusin waaqadha jettee amantaa namadha jettee amantaa Waaqayyo nama nani. Aምላክ ብዬ ነው የማምነው። በቃ ምርጥ አሁን እንዳንተ አይነት ሰው ነው ፈልገው ማስረጃ አሪፍ ነው። ዘፈኑ ስጋው ከዘፈኑ ሙስሊሙ ዘፈን አይመችም ይሰስ መዝሙር ታሰማ አሁን እንዴት ነው? ራቅ ብዬ ነው አለው። እሺ አሁን አሪፍ ችግር የለውም። ትንሽ ጨዋታ ማለት ችግር የለውም። ኢየሱስ አምላክ ነው ብለህ ነው የምታምነው? አዎ እንደዛ ነው። አምላክ ነው ብለህ ነው የምታምነው? እሺ ማስረጃ እንደዛ ነው። ማስረጃ ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ ልኩ ያለበትን ቦታ ከመጣሁት ማስረጃ ኢየሱስ አምላክ ነው ብዬ በራሱ በቀጥታ ያወራው የለም። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ እግዚአብሔር እንደሆነ ብዙ ኢየሱስ አምላክ ነው። ታዲያ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ አምላክ ነው። ነው ኢየሱስን ውሰዱ ብላችሁ የምትሉት በቃ የተሳሳተ አመለካከት ነው ማለት ነው። አሁኑን እስቲ ኢየሱስ ሰው ነው በልናቸው በደንብ ጥሩ ነው። ስማኛ ኢየሱስ አምላክ አይደለም በል ስማኛ። እሺ ሰማሃለሁ፣ ግን ደግሞ ኢየሱስ አምላክ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ትሰማለሽ? በአማርኛ ንገረኝ፣ ችግር የለውም። ኦሮምኛ አይ የኔ አማርኛ ጥሩ አይደለም። ችግር የለውም። በአማርኛ አይሆንም። እሺ ንገረኝ። እኔ በአማርኛ ተቦረኝ። እሺ ችግር የለም። አንተ በአማርኛ አውራ፣ እኔ በኦሮምኛ። ትሰማለህ? ኦሮምኛ እኔም አማርኛ ሰማለሁ። እሱ ችግር የለም። ለማውራት ግን ያስቸግረኛል። እና መጽሐፍኒ ቁልቁሉኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀዮን akka ta'e nutti dubbata. Kun kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo baay'eetti Yesuus waaqayyoon ta'uusaa macaafni qulqulluun hin barsiisa. Ana waaqadha. Ni aምላክ ነኝ. Baay'ee gaarii. Yesuus ofii isaatii ani waaqayyoodha jedheeraa kan jedhu baay'ee gaaffiin kee. Yes, baay'ee gaarii. Dhaggeeffadhu gaa. Yesus Kristos waaqayyoon ta'uus ani na dhaggeeffadhu baasiin ምሰማክ ማለት ነው። አንዴ ሰማይ
ኢየሱስ እኔ አሁን አንተ መስማት ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ ያለበትን ቦታ ብቻ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ስታመጣ ካልሆነ ግን ላዳምጣችሁ መሸተማ ገልሻለ ጀማ ታብታብ ጎዳ Jesus Maiki keeti bani maqaa gooftaa Yesuusiif si baneera. Ana dhaggeeffadhu baati. Ayesi dhaggeeffadhaani. Ay maqaa gooftaa Yesuus waan madda dhuguma maqichi gaariidha maqicha yoo waamte namatti tola. Kan isin jedhu macaafni qulqulluun waa'ee Yesuus Kiristoosiin dhugaatti dubbata. Macaafni qulqulluun Yesuus Waaqayyoodha jedhee hin dubbata. Yesuus saba koo eebbifannalletu. Aggeeffadhu Yesuus sum ነው የሰው ነው ያንተም ስም aggeeffadhu siin jedhe. Macaafni qulqulluun jalqabaa kaasee hamma dhumaatti dhaggeeffadhu dubbii sagalee Waaqayyooti. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kun immoo waan dhugaa haasa. Yesuus biyya lafaa kan hin waaqadha ani waaqadha kan jedhee hin agarsiisu. Yamma kan akkana jedhee siin gaafanne kan siin gaafadhe maalidha? Yesuus yeroo biyya lafaarra ture kallattiidhaan ani Waaqayyoodha jedhee kan inni dubbate barbaadde. በምድር ላይ ያለ ምንነቱ አንተ ባፈደ ኢየሱስ አነ ዋቀዳ አነ ነገበራ ከንጀደ ቆፋ ረጋና ፊዲ ጀቻስ ይጅራ baay'ee gaarii akkastaanaani dhaggeeffadhan tokko Waaqayyo yeroo garagaraatti dubbachaa ture jalqabuma kaasee macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Uumamaa kaatee yoo ilaalte Waaqayyoon ta'uu isaati kan inni dubbataa ture. Ani isa jiraataadha jedheeti Waaqayyo jalqabuma kaasee ani maqaan koo Waaqayyoodha jedhee dubbanne. Innoo na dhaggeeffadhu siin ibsa na dhaggeeffadhu. Siin ibsa. Nu dhaggeeffadhu. Jesus. Orolfaa sitima. Amaariffaa duneendette amaariffaa sitima. Yesuus ana አውራ waaqadha. አንተ በአማርኛ ችግር የለም። በአማርኛ አውራ እስቲ ያንተ ጥያቄ ብቻ ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ ያለበትም ብቻ ማስረጃ ብቻ ሌላ ምንም አልፈልግም። baay'ee gaariidha. Akka gootu obboleessa koo macaafni qulqulluun na dhaggeeffadhu. Macaafni qulqulluun kan inni nu barsiisu Yesuus waaqummaa isaa ibsachuudhaaf gara biyya lafaa hin dhufne. Biyya lafaa kan inni dhufe waaqummaa isaa ibsachuudhaaf miti. Maaliif ragaasiif? Ani waaqadha ana nagaadha kan jedhu qofa. Ani aምላክ ነኝ እኔን አምልኩኝ ያለበትን ብቻ ነው ፈልግ Jalqabaa kaasee kan haasa'aa ture Yesuus Kiristoos uumamaa kaasee hanga mul'ataatti kan jiru waa'ee waaqummaa isaa kan haasa'aa ture Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos immoo yeroo ofiin fooniin lafa kanarra ture yeroo fooniin lafa kanarra ture na dhaggeeffadhu. እኔ ስለ ስጋው አላወራሁም ስለ ስጋውና ስለ ምድራዊነቱ አላወራሁም ሰውነቱማ ተወኩት እኮ አሁን እኔ ያልኩት ያለው ስለ ጌትነቱ ስለ አምላክነቱ አምላክ ነኝ ካለ ማስረጃ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ baay'ee gaarii እኔ አምላክ ነው tokko na dhaggeeffadhatu waca duwween godhu. ማስረጃ Atillee ijoolleedha ijoollummaa kee kana waciniiti qoy na dhaggeeffadhu. Akka namoota silaatti si wajjin haasa'uurraa si dhaggeeffadheen si wajjin haasa'uu barbaadeen. Kanaaf nama dhaggeeffataa yoo haasofte gaariidha. Iwayyuu? እሺ ችግር የለውም ይታላል እስኪ አሪፍ akkasitti yoo haasofne gaariidha. Macaafa qulqulluurraa kan itti barbaadde kallattiidhaan Yesuus Kiristoos kan inni dhufee mul'ate Yesuusin jettee kan ittiin attaasaartus yeroo foon uffatee lafarra ture. Kana achi isaan dura Yesuus Kiristoos maqaa Yesuus jedhu waamamaan ture. Dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu hin dhagge. አትስበክ እጄ ሰበካ ነው እንደገባው ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ ያለበትን ብቻ አትስበከኝ እዚህ ጋር ብቻ
አውራ ለብቻ ሲበቃ ከፈለክ እንጂ እኔ መልስ ካልፈለክ አውራ ለብቻ አውራ እንጂ ምንም ሌላ ነገር አታውራ። አይ መልስ ከሌለ ችግር የለውም የለኝም ማለት ትችላለህ። ኢየሱስ አምላክ ነው ሰው ነው አልኩ። አምላክ ነው አልከኝ ማስረጃ አልኩ። የለህም ከሌለ የለኝም በለው እንዘጋዋለን ጉዳዩ። እኛ አልኩ እኮ ነው መረጃ አለኝ ማስረጃ አለኝ እኮ መረጃውን ስጠኛ። ስለሌላ ለምን ትሰብከኛለህ? እሺ ዮሐንስ አንድ ቲቶ 2:13 ላይ እግዚአብሔር መሆኑን ታብታጎዳ ያጀማ ማነው እንደዚህ ያለው? ማነው እንደዚህ ያለው? ራሱ ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ነኝ መጽሐፍ ቅዱስ ወይኔ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እኮ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እኔ ደግሞ እያልካለሁት ማለት ነው አማርኛ መሰማ ከሆነ ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ እኔ ነኝ አኒ ዋቀዳ አናና ገበራ ከንጀደ ቆፋና ፊዲስ ጀቻ ጅራሚ ኢየሱስ አንዋቀ ሚቲ ነንገበሪና ከንጀዱ የወርገተቲ ሞና ባስ አኒ ኢየሱስ ዋቀዮን ተኡሳቲፍ ረጋሌ ጅራን ጉቱማን ሲባሳ አኒ አከነን ገቶ ማማ ኢየሱስ ነደገ Macamni qulqulluuni Yesuus Waaqayyoon ta'uu fi ragaalee qabu guutummaa siin baasa. Ati immoo lakkii Yesuus Kiristoos ani Waaqayyoon miti anaan waaqessinaa kan inni jedhee macaafa qulqulluurraa naa baasi natti. Masrajaa kaa'ee kaa'ante. Ani amma ani nakamulkuy ani amlaaka አይደለም ምናምን ቢታለው መዝች ጋር የተናገርኩት ሰላም ይሄ ካለ ማለት ነው ይሄ ካለ አምላክ ነው ብላል ማስረጃ አምላክ ያለበት አዛፈኑ ራቀበል እሱ ስለማንነቱን ሳላወራ የእግዚአብሔር ብቻ የሚሰራን ነው የሰራው ማ ኢየሱስ ለዛ ነው እኔ እግዚአብሔር ያልኩል ዋን ዋቀዮ ጎቹ ደንደው ቆፈ ኢየሱስ ወጀት ዋን ዋቀዮ ወጀቱ ቆፈ ከናፍ ኑይ ኢዶ እንደት ዋቀዮን ተኡሳን ኑቲ ሙልአቴ አገርሲሴ መጫፋ ቁልቁሉ ገይዘት አቲሞ ነቲ ኢየሱስ ኩን ዋቀዮ ሚቲ አኒ ጀዴራ ናዋቀሲና ጀዴራ ዮ ጀዴ አቲ ነተገርሲስ እንጀነችን እኮ ኢየሱስ ሰው ስለሆነ ራሱ ማለት ነው እኔ አምላክ ነኝ ሁሉን ተናገረም እኮ ሲጀመር ሰሞኑ ተናገረ እኔ ደግሞ አንተን እየጠየቅኩት ያለሁት ማለት ነው ኢየሱስ አምላክ ነው ወይስ ሰው ነው ብዬ ነው ሰው ነው ብለኝ ሆነ እሺ አምላክ ነው ብለኸኛል ኦኬ ተቀበልኩ እኔ ደግሞ ተቀበልኩኝ ማስረጃ ስጠኝ ነው እያልኩ ያለሁት አሁን namoonni macaafa qulqulluu keessatti ati waaqayyoo dhalanii waaqeffataniiru sagadaniiruu fi wanti waaqayyoof ta'u guutummaan Yesuusiif ta'eera. Garuu Yesuus yeroo sanatti ani waaqayyoon miti na waaqeffatina hin jenneen. እኔ እየጠየቅኩ ያለሁት ምንድነው ኢየሱስ እኔ ሰው ነኝ አይደል አታምኩኝ ማለት አስፈላጊ አይደለም ሰው ስለሆንኩ በቃ ሰው በሆነን ታውቃላችሁ አይደል ታውቃለህ እና ይሄን አታምልኩኝ አምላክ አይደለም ማለት አስፈልጎ እኮ በቃ አምላክ ከሆነ አምላክ ነኝ ብሎ መናገር ሰው ከሆነ ደግሞ አምላክ አይደለም ያስፈልጋል በደንብ ያስፈልጋል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ አሁን ስለሌላ አልጠየቅኩም እሱ በኋላ እንመለስበታለን ለማስፈለጉና ስለማን አስፈለጉ አሁን እኔ የምጠይቀው ኢየሱስ አምላክ ነኝ እኔን አምልኩኝ ያለበትን ቦታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ቶሎ በል lafanni ati naabas injede ati waaqayyo miti naafin sagadina jede macaafa qulqulluu irra jira yoo ta'e መጀመሪያ ድማንድ መልስልሃለሁ ኢየሱስ ምክንያቱም ምን መሰለህ ነረገይ ማሊፊን ሲጋፋ ደሴ መጽሐፍ qulqulluun ኢየሱስ
waaqayyoon ta'uu isaa ragaa guutuudhaan nutti hima. Ati immoo lakkii macaafa qulqulluun fudhadhu jette hin dhaga'u jette iddoo biraan fudhadhu jette Yesuus ofii isaatii yoo haasa'e qofa jette Yesuus immoo waaqayyoon ta'uu isaa ofii isaatii nutti agarsiisa. Namoonni waaqeffatan namoonni isaaf sagadan. Macaafni qulqulluu Yesuus waaqayyo ta'uu isaa iddoo garagaraatti mul'iseera simaan yabba. አንተ እሱ አምላክ አይደለም እያልክ ነው። እሱ አምላክ አይደለም ስላልክ ማስረጃ ካለክ እኔ አምላክ አይደለም እንዳሰግድ እኔ አምላክ ካለ ኢየሱስ ስለ ሰውነቱ ደግሞ ማለት ነው አስቆራል ግን ደግሞ ማለት ነው ሰውስ ደግሞ ነው ብቻ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ እኮ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ የተጠበቁት የለም ካል ኢየሱስ እኔ አምላክ አይደለም ብሎ መናገር የለበትም አይጠበቅበትም ለምን ሰው ነው ይጠበቃል እየጠየቅኩ ነው አንተ macaafa qulqulluu irratti namoota garagaraatiif namoonni sagadanii jiru. Phaawulosiif sagadanii jiru. Barnaabaasiif sagadanii jiru. Garuu Phaawulosiif Barnaabaas gaafa isaan waaqayyo jedhanii namoonni sagadaniif uffata isaanii baasanii tarsaasanii kun nuuf hin malu nuuf ta'uun qabu waaqayyo duwwaadhaaf sagadama jedhanii didanii beeku. Dhaggeeffadhu. Garuu Yesuus Kiristoos yeroo namoonni sagadaniif yeroo bartoonni sagadaniif daa'imummaa isaatii kaasee yeroo sagadamuuf ani waaqayyoo miti naaf hin sagadina hin jenne. አዳምጠኝ በኋላ ትሰብካለህ። ይሄ ሁሉ ምን ተሳስምት ላይ ከአይሁዶች አለቆች አንዱ ቸር መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት ለመውረስ ምን ላድርግ ስል ጠየቀው። ኢየሱስ ስለምን ቸር ትለኛለህ? ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም። እና እዚህ ጋር እግዚአብሔር ሁለት ይሆናል ኢየሱስ አምላክ ሆነ ማለት ነው። ሰው ሳይሆን ቸርነቱ ራሱ አልፈልግም ብሏል። አዎ እንደዛ ነው። ቸር ማምር ወይ አትበሉኝ ብሏል። ለምን እሺ ይላል ታዲያ? አዎ በጣም ይሄው እንጂ ለምን ቸር ትለኛለህ? አምላክ ብሉትስ ምን ይሁን ነበር? ስለምን ቸር ትለኛለህ? ናው ቸርነትን ያልካደ ሰው አልፈልግም ያለ ሰው እንዴት እንትን ፈጣሪ ሊሆን ይችላል? ትክክል ነው። አምላክ ብሉትስ ምን ይሁን ነበር ያለው? ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው። አሁንም ልንገርህ አንዱ እንዲያ ከይሁዳና